መጋዘኑን አስከፍተው ብዙ ብርድ ልብሶች አስጭነው ለሊቱን ሲያድሉ ታደሩ ለደሃው ጧት ሲነጋ ፖሊስ አስፋልቱን ሲመለከተው ይሄ ዱርዬ ደሃውላ አዳዲስ ብርድ ልብስ ለብሷል ያ ብርድ ልብስ ደግሞ እሳቸው እንደሚያስመጡት ይታወቃል ወደ እሳቸው ሄደ ፖሊስ የርሶ ብርድ ልብስ ተዘርፎ አድሯል እሳቸው ምን አሉ አልተዘረፈም ታዲያ የታገኙት አገኘው ሚል ጠፍቶኛል ሚል ከመጣ እኔ ከፍለዋለሁ እንዳትዟቸዋል ለቀቋቸው ለአላህ ስራቸው ሊያደርጉ ፈልገው ነው ማንም ሳያቀባቸው ታዲያ ይደግ ሀብታም ከዱንያ ላይ ሲወጡ አንዲት መልእክት ለቤተሰብ ተናገሩ እኔ ስሞታለሁ ከከፈኔ አንድ ጀን አውጥታችሁ ጀናዛዬን ውሰዷት ወደ ቀብር ህዝቡ አንድ ጀን ያየ መልእክቱ ምንድነው እርሳቸው መልስ ሲሰጡ ምን ይላሉ ዱንያ ላይ አላህ ሰፊ ሀብት ቢሰጠኝም ምንም ነገር ይዤ እንዳልወጣው ያገሬ ህዝብ እንዲያውቅ እፈልጋለሁ ያ አላህ ልክም ሲሞቱ ወሲያ እንደሰጡት አደራ እንዳሉት እጃቸው ወጥቶ ነበር ወደ ቀብር ሄዱት አላህ ይርሐማቸው ዱንያ ላይ ምንም ነገር ይዘና አንወጣም ለንዘጋጅለት ይገባል ዱንያ ከእውነተኛው ከማይቀረው ሞት ልትጋርደን አይገባም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እቺ ሸንጋይ ዱንያ እቺ አታላይ ዱንያ እንዳትጫወትብን ቁርአን ላይ ማንነቷን እንዲህ ሲል ቁልጭ አደርግልናል اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور اعلموا وقوا انما الحياه الدنيا كمالتي تشنج ليلا دلچم لاعب ጨዋታናት ولهو قلدنات وزينة مجيجا موابيا بچانات وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد በመሃላችሁ መፎካከሪያ መበላለጫ በልጆች በገንዘብ ይህ ነው ቋር እሱ 10 መኪና አለው ይሄ 20 አለው እንዲ መፎካከሪያ ብቻ ናት ሌላ እንዳትመስላችሁ የሷም ምሳሌ አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala كمثل غيث اعجب الكفار نباته ቡቃያው ሲወጣ እንዳስገረመው ገበሬ ነው ثم يهيج ይሄን ቡቃያ ሲደርቅ ተመለከተዋለህ فتراه مصفرا ሲገረጣም ثم يكون حطاما ከዛም ተሰባብሮ ይወድቃል እዲናት እንግዲህ ዱንያ ያብባል ሲገረጣ ታየዋለህ ይደርቃል ተሰባብሮ ይጠፋል يا الله وفي الآخرة بمكتلو ألم عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان كباد قطعتنا يجيتا مهرتنا وديتا هنا انجدي ميتبكن وما الحياة الدنيا من دنات دنيا إلا متاع الغرور مشنجيا ጨዋታናት ይለናል አላህ ምንም ማለት አይደለችም ባህሪያዋ ይህ ነው ደረጃዋ ይህ ብቻ ነው ጨዋታ ቀልድ ፉክክር ከዚህ የበለጠ ዋጋ ሊሰጣት አይገባም የሚቀጥለውን ዓለም ነው የበለጠ ልንጓጓለት የሚገባ ለከየ ፉضይል رجلا فقال له فضيل بن عياد ታላቁ ዓሊም አንድን ሰው መንገር ላይ ያገኘው فقال كم عمرك እድሜ ስንት ነው አሉት فضيل ይግለስ ምን አለ 60 سنة 60 ዓመቴ ነው አላቸው قال فضيل اذا انت منذ 60 سنة تسير الى الله انت ك60 ዓመት ጀምሮ ወደ አላህ ያቀናህ ነው እንዴ يوشك ان تصل ልደርስ እኮ ትችላለህ አሉት 60 ዓመት የተጓዝክ ነው يا ايها الناس انك كادح الى ربك كدحا فملاقي እናንተ ሰዎች ሆይ ዱንያ ላይ ትደክማላችሁ ትማሰናላችሁ መጨረሻ ግን فملاقي አላህን ትገናኘዋለህ 60 ዓመት ይሄድክ ነው ልደርስ እኮ ትችላለህ የተሰጠ እድሜ 61 ሊሆን ይችላል መድረሻ እኮ ደረሰ አላለው فقال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون
يقلسب اندياله فقال فضيل من قالوت يا أخي أنت وندمي هل عرفت معناها أون يالكاتن قال ترجم أوقع لندي قالوت قال الرجل نعم أوكي له إنا لله وإنا إليه راجعون مالت عرفت أني لله عبد إلى الله بارعني مالتنو وأني إليه راجع ورسوم ملاشني مالتنو أقوى له انجالاتشو فقال فضيل اتشنا يايزو من قالوت يا أخي إن من عرف أنه لله عبد أنت وندمي يا الله باريا مهنون يوك وأنه إليه راجع ودس دم ملس يوك أسو مالتكو عرف أنه موقوف بين يديه كالله فيتكم وندم يتيك أوك مالتنو ومن عرف أنه موقوف كالله فيت اندمكم دقم يوك عرف أنه مسؤول الله اندم يتيك أوك مالتنو ومن عرف أنه مسؤول اندم يتيك دقم يوك فليعد للسؤال جوابا لم يكرب التياكي مال سيازقات جالوت فبكى الرجل فقال يا فضيل وما الحيلة لجو بتعم على كسا كزام من على أنت فضيل تاريا موجعو من دنو على فقال يسيرة يهمك ألا لنعلوت سكينجر موجعون هلاش من ملكت ياكنو فقال الرجل وما هي يرحمك الله يزن الله من دنو سوسكي نغرنيالو قال أن تتقي الله فيما بقي يغفر الله لك ما قد مضى وما قد بقي بقرو يدمي كفل توبة عدرقا الله لتتنككو نو كونجل لتركنو يهن كارك يالفوني سلسامة وانجل مع الله مرهل أميمت أو أميمرها الله قالت هكذا لنستحد أهم طبتا موت تزقاش اللي نطبقه يقبال لما قدم سليمان بن عبد الملك إلى المدينة حاجا سليمان بن عبد الملك تالاق نقوس حج لأدرق ود مدينة سيمتا من على تشولا غير حزبوج اني عندن ግለሰብ ፈልጋለሁ اريد رجلا ادرك عده من الصحابه يعني ነብዩን ጓደኞችን ሰሃቦችን ያገኘ ግለሰብ ፈልጋለሁ እንዲመክረኝ قالوا نعم ابو حازم او አለ ሰሃቦችን ብዙ ያገኘ አላህ የሚፈራ ዓሊም አላሉት አስመጡልኝ አለ አቡ ሐዚምን አስመጣቸው فلما اتاه ሲመጣለት قال يا ابا حازم ما لنا نكره الموت من لن يعلن موت من تلاو لمن دنو علاتشو أبو حازم من قالوا إنكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة من نوان قوس علاتشو نانتكو الدنيا ناسوابات جهات مكينة بيت درجت توبات جهل وخربتم الآخرة آخرة ونقن أفرار ساتشوتال صلاة الله زكاة الله كريبا مراك الله سو مبدل آخران دقما فرزار ساتشوتال فتكرهون الخروج من العمران إلى الخراب كامارو بيت ودفر الرسو مهد سلامات فلقون وموت متقلوا على تشو ينقص من على قال صدقت ونتبل على تشو قال يا ليت شعري كيف العرض على الله ويقولي ودى الله انديتنا من نقربه يا أبا حازم مالاتشو قال أما المحسن يا دقسهم مالاتشو فكالغائب الذي يقدم على أهله لك ركوي هدك بيت سبو صوتك اللاتشو يا سو بيت سبو سيقنان نسو من ديت اندامي دست اللاتشو لك اندزانو ودا الله سيد دس بلوت الله مسو نافقوتنا ميقنانيو وأما المسيء يا وانجلن ياما جما فكالعابق يقدم إلى مولاه ካሳዳሪው ሸሽቶ ሄደ ባሪያ ተይዞ ሲመጣ ይታያችኋል ይህም ሰው ተቆጥቶ ነው የሚጠብቀው እሱም መገናኘት እሱን ይጠላል እንዲህ ነው ከአላህ ጋር ምን እንገናኛላቸው فبكى سليمان حتى على صوته ድምፁ ከፍ ብሎ እስኪሰማ ድረስ ይህ ንጉስ ስቅስቅ ብሎ አለቀሰ فقال اوصيني አልቅሶም እንዳበቃ ምን አለው እባክህ አደራ በለኝ አለው قال ይሄን አደራ ስሙ إياك أن يراك الله تعالى حيث نهاك الله ከከለከለህ ቦታ አደራህን እንዳያይ ኸምር ቤት እንዳያይ በሪባ ቤት ስትገነባ አላህ እንዳያይ ሒጃብ አውልቀሽ አላህ እንዳያይሽ وأن يفقدك حيث أمرك الله ካዘዘ ቦታ ደግሞ እንዳያጣ ከከለከለ እንዳያይ ካዘዘ ደግሞ እንዳያጣ
መስጂድ ሶፍ ላይ እንዳያጣ ሂጃብሽን አውልቀሽ አላህ እንዳያይሽ ጥንቃቄ ያስፈልገዋል ወአን የፍቂደከ ሐይቱ አመረክ አላህ ደግሞ ካዘዘህ ቦታ እንዳያጣ መስጂድ እንዳያጣ ካዘዘህ ቦታ ላይ እንዳያጣ ይህ ለሁላችን የተሰጠ ታላቅ ምክር ነው ሞት ወደኛ ይመጣል ዝግጅት ያስፈልገናል አልስቲዕዳዱ ለልሞት ለሞት ዝግጅት እናደርግ ይገባል ረመዳን መጣ ሲባል እንዘጋጀል በስንዴው እንግዳ መጣ ሲባል እንደገስ የለ ለሞቱም ዝግጅት ያስፈልገዋል አብዛኛው ሰው አሁን ብንመለከት የዱንያ ፍቅር ውስጡ ሰርጿል الدنيا እንደምትመለክ ጣዖት ማየት ጀምረናል بدايه من نفسي ሁላችን ምናወራው ስለ ግራውንድ +1 +2 ነው ወደ ላይ ህንጻ እንገነባለን ነው ስለ ግራውንድ -1 የሚያስብ የለም ስለ ታችኛው ቤት ሞት ወንድሞቼ የግድ ምን ከፍለው እዳ ነው አንዴ ተወልደናል መሞታችን የግድ ነው ሞት ይመጣብናል ዝግጅት تتقات مطبق አለብን يقول الامام الغزالي في كتاب احياء علوم الدين امام الغزالي ታላቁ ኢማም احياء علوم الدين የሚባለው ኪታባቸው ላይ في باب ذكر الموت وما بعده እዚህ ትምርት ክፍል ላይ ምን ይላሉ جدير የግድ ነው بمن الموت مسرعه موت مودقاው የሆነ والتراب مدجعه አፈር ምኝታው የሆነ والدود انيسه دود ትላትል እዛው መጫወቻ የሆነ ومنكر ونكير جليسه ነኪርና ሙንከር መላእክቶች ቁጭ አድርገው የሚጠይቁት ሰው والقبر مقره ቀብር ማረፊያው የሆነ والقيامة موعده ቂያማ ቀጠሮ የሆነ ሰው والنار والجنة مورده جنة ወይም جهنم መውረጃ የሆነ ሰው الا يكون له فكر الا في الموت ምንም ሐሳብ ሊኖረው አይገባም ከሞት ውጭ ይላሉ ولا استعداد الا لاجله ለሱ እንጂ ዝግጅት ማያስፈልገው ሁሌ ሊጠብቀው ይገባል ነው ሞት ድንገት ነው ይመጣው يقول القرطبي امام القرطبي من ይላሉ الموت ليس له من سن معلوم ሞት እኮ የሚታወቅ እድሜ የለውም 40 ዓመት ስትሆን ነው የምትሞተው 60 ዓመት ነው 20 ዓመት ነው አይታወቅም ولا زمن معلوم የጊዜ ገደብም የለውም ጧት ነው ከሰዓት ነው አይታወቅም ولا مرض معلوم የበሽታ አይነትም የሚታወቅ የለውም በጉንፋን ነው በከባድ በሽታ ነው በምን ነው የምትሞተው አይታወቅም አሉ ቁርጡቢ ይሄ ለምንድነው ታዲያ ذلك ليكون المرء على أهبة من ذلك ምክንያቱም ይሄ የተደረገው ሰውየው በዝግጅት እንዲጠብቀው ድንገት ነው የሚመጣው ወይ ታዋቂ ህመም የለው ወይ እድሜ ክልል የለው ወይ የጊዜ ገደብ የለው ማታ ይመጣም ረፍት እናድርግ አይባል በየትኛውም ሰዓት ይመጣል በየትኛውም እድሜ ክፍል ይመጣል በየትኛውም የበሽታ አይነት ይመጣል ዝግጅት ያስፈልገዋል አንድ ደግ صالح ሰው መዲና አገር ላይ በጎዳናዎቿ ማታ ማታ እየዞረ الرحيل አረ ጉዞ ወደ አኺራ ጉዞ እያለ ሁሌ ይጮህ ነበር ነገር ግን አንዴ ሞተ ሲሞት የአገሪቱ አስተዳዳሪ ይህን ማታ ማታ የሚደረገውን ማስታወሻ ደወል አጣው فسأل عن ስለሱ ጠየቀ የተደ ሞቷል አሉት ይህ ንጉስ ግን የዚህን ሰው ትልቅነት የሚገልጽ አንዲት ስንኝ ቋጠረ ምን አለ ما زال يلهج بالرحيل وذكره حتى اناخ ببابه الجمال فاصابه متيقظا متشمرا ذا أهبة لم تلهه الآمال يسوكو غزو موت ياله كما جوهال تقطبم موت بروس كمطابت درس سيمطابت ግን فاصابه متيقظا متشمرا تتكون አጥብቆ ነበር ያገኘው ስንቁን አዘጋጅቶ ذا أهبة لم تلهه الآمال ስንቁን ይዞ ተስፋ ሳይሸነግለው ዱንያውንም ይሰራል ለሞትም ግን ዝግጅት ላይ ነበር እንዲህ ብሎ አገኘው ይላል ይሄ ንጉስ ተዘጋጅቶለት ነበር መጣ ሞት ሊረሳ አይገባም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄን እውነታ ውስጣችን ለማስረጽ ቁርአን ላይ ከ175 ጊዜ በላይ ስለ ሞት ያወሳልናል
ነቢያችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሉ ዐላ ረሱሊላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነቢያችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲታቸው ለምን ይሉናል አክሲሩ ሚን ዚክሪ ሃዚሚ ለዛት ጥፍጥና ቆራጭ የሆነው ሞትን በብዛት አውሱት አክሲሩ አብዙት ነው አስታውሱት አይደለም ማውሳትን አብዙት ይሉላን ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምነው ማብዛቱ ጥፍጥና ይቆርጥልሃል ስስታም አትሆንም ከስስት እኮ ነው አሁን አንዱን እየዘረፈው ያለው ይበቃኛል አላለም ደካቅ የሚባሉ አንድ ዓሊም ሞትን በጣም አዘውትሮ ማብዛት ያለውን ጥቅም እንዲህ ሲሉ ይናገራሉ መን አክثر من ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء ሞትን እኮ በጣም የሚያስታውስ ሰው በሶስት ነገር ልቅና ያገኛል ይላሉ አንደኛ تعجيل التوبة ቶሎ ይቶብታል ድንገት እንደሚመጣበት ስለሚያስብ ቶሎ ይቶብታል አሉ ነገ አይልም وقناعة القلب የውስጥ መብቃቃት አላህ ይሰጠዋል قناعة القلب ውስጡ ይብቃቃል የሆነ ብር አለው ይሄ ለዛሬ ያሳድረዋል ውስጡ ይብቃቃል ونشاط العبادة በዒባዳ ላይ ደግሞ ነሺጥ ይሆናል አክቲቭ ይሆናል ዒባዳ ላይ ማሻአላህ አክቲቭ ነው ደስ ብሎት ነው የሚሰግደው ቁርአን ሲቀራ ሲሰግድ ማሻአላህ እጅግ በጣም ደስ ብሎት እንደሚሞት ነው የሚያስበው ወመን ነሲየ الموت እንደኛ ደግሞ ከሆነ ሞትን ከረሳ عوقب بثلاثه اشياء በሶስት ነገር ማዕቀብ ይጣልበታል አንደኛ ተስዊፍ التوبه ተውበትን ለነገ ይላል ያዘገያል ሂጃብ ማደርገው ትዳር ስዝ ነው ከሪባማ ቆመው ህንጻዬን ገንብቼ ስጨርስ ነው ሁሉም ነገ ነው ትዳር ሳገባ ወንጀል ርቃለሁ ከመጠጥ ሲጋራ ቆማለሁ ጫት አቆማለሁ ተስዊፍ التوبه ተውበትን ነገ ይላል ምን ነው ሞትን ስለረሳን ነገ ኖራለሁ ሚል ፊሊንግ ውስጡ ስላለው ነው وترك الرضا بالكفاف بتنش نجر مبقاقاتم አይሳካለትም والتكاسل في العباده بعبادهم لي سنف ይሆናል የተሰላቸ ይሆናል አንተ ነገ እንደምትሞት አስበህ እስኪ ሶላት ውስጥ ግባ በስርዓት ነው የምትሰግደው ሞትን በብዛት ልናወሳው ይገባል ይሄን የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምክር የተቀበሉት አንድ ሷሊህ ደግ ሰው ሱብሃንአላህ ይሳቸው ስራ ቤታቸው ውስጥ አንድ ጉድጓድ ቆፍረው ነበር የቀብር ጉድጓድ ምን ይላሉ ውስጤ ዱንያ ፍቅር ሲገባ የልብ መድረቅ ሲሰማኝ እዚህ ጉድጓድ ውስጥ ገባለሁ አሉ እዚህ ጉድጓድ ውስጥ ሲገቡና እንደ ለህድ ከላይ ይከድኑታል ከሸፈኑት በኋላ ውስጡ ነው ረቢ ርጅዑን ጌታዬ መልሰኝ ይሄን ነገር አላደርግም ወደ ዱንያ ድል ስጠኝ እያሉ ይጮሃሉ አሁንም አላህ እንደማይፈቅድላቸው ያደረጉ ላ ተመለስም ራሳቸው መልስ ይሰጣሉ መጨረሻ ላይ ምን ይላሉ አሁን እድል አንድ ተሰጥቷል ውጣ ይላሉ አሁን ራሳቸው ከፈት አድርገው ቀብራቸውን አልহামዱሊላህ ተጨማሪ እድል የሰጠህ ጌታ አስተካክላለሁ ሲሉ ከቀብራቸው ውስጥ ይወጣሉ ያ አላህ ዝግጅት ራሳቸው ቤታቸው ውስጥ ቀብር ቆፍረው ከሞት السابوت لمراكنو فجاء أحد الصحابة فقال يا رسول الله عند صحابة متانا يا الله ملكتني على تشو أي المؤمنين أفضل يتنيا مؤمن بلا على تشو قال أحسنكم خلقا سنة مقبار يا مارون والوت قال أي المؤمنين أكيس أرادا بلت مبالو السا يتنيا على تشو ماني هنا أرادوا فقال نبياتهم من علو أكثرهم للموت ذكرى وأكثرهم له استعدادا قبل أن ينزل به موت بد أم يستوسون أرادا مالت لموت كممتعط وفيت تزقات جون علو كذا ما ييزو من علو أولئك الأكياس النزينات شو أرادوش بلتوش مالت ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة بالدنيا بآخرة ملكنا ሁለት ሀገር ያተረፉት እነህ ናቸው አሉ ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰይዱና አሊ የሳቸው ታላቅ ደረሳ ይሄን የነብዩ መልእክ ተቀብሎ ራሱን ሁሉ የሚገስጥ ነበር አንድ ሰሃባ ምን ይላል ሰይድና አሊ አሚሩል ሙእሚኒን የሙእሚኖቹ አስተዳዳሪ ሆነው ይያለ የዓለምን 1/3 ያስተዳደሩ ዱንያ በቁጥጥራቸው ስር ሆና
አልሸነገለቻቸውም ብቅ ብዬ ተመለከትኩት ይላል ጺሞቹን ይዞ እያለቀሰ ዱንያን ያናግራል فيبكي يالقسل إليك عني يا دنيا أنش دنيا كني راكلين غري غيري ليلاون شنقي قد طلقتك 3 لا رجعة فيها بسوست فتتشالو لا الملسش عمرك قصير يدمش ماطر وعيشك حقير ينورش مانس ومتاعك قليل يمتاك أمياش مانس قالوا سيدنا علي آهن من قلة الزاد أبيت يسنك إيمانس وبعد السفر يسفروا دقمو مراك مهدبت كوزو بكبر أقوارجي بسيرات أرقي سنت كوزو اللبن ووحشة الطريق يمنقدو مصفرات هلو من سيدنا علي رضي الله تعالى عنه يهب جنتي تمسكر اللت أمير المؤمنين اندي سنك إلن يمينال إنياسا تزود للذي لا بد منه فإن الموت ميقات العباد أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زادي تزود للذي لا بد منه كروت لممتعتو كروت للو موت تزقاجلت فإن الموت ميقات العباد موتكو